Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Consuelo king Pampanga. Meron nga po ang Elenyo yung kaya bisita. At meron nga po grupo na may nibatan keng syudad ni Angeles. Yung kaya katamo po nga pisabyan. Nung nuka rin gagambulan de po ay ni nga talento da po rin kainakan. Nagkakatamo pong local artist. Lakwas na po kay pamag-arty, kay performing arts. Po. Balo yun po, siguro dakal kaya kayo yung make it balo na kayo nga out ng tamong grupong UYAT artista. O po rin po, dakal po rin local artist tamo kayo ni nagaganap ka rin teatro, atin mo naman po ka rin pelikula. Ingyan man nakatampong kaswelo. Huling kayabe tayo po yung karelang founding director. At kabalen o hindi pa yung good news, adadala na po kaya katamong direct. Metong po kareng nanong sabi tamong obra makanya ning UYAT artista atin po itang Sieta Palabras nung aga na kayo po anyang milabas amaleldo yan po di mo gande po reng tao reng turista international and local tourist po uling buri deng akit nung makanano ya kasasing eta mo po ba dahil po siguro kaya tamo ya makibalo ini po dinukument po ning UYAT artista ban kanita po apadala de king international Film Festival of Manhattan, po kay New York. Bakit bakit po ka rin kaya katamong religious activity ngayon ni aparte na kaya katamong kultura. At siyempre, bang kanita abalo tampo yung sega na gana tungkol kaya kayabe tayo po yung founding director na ni UYAT artista and of course, yung director, yung utak yung gulot na po ng Sieta Palabras, po ay ni po yung kaya katamong pang maragula director, Jason Pabalan. Welcome king Nanu pata, Sir Jason. Maya po at sing malago at karangay ganag kaya katamong manalde. May pagtupo. Yes, welcome back kay Nanu Pata. Balo mo naman ng Holy Week. Kayabe daw pasibay. Balo yung po kabalene. Mag-browse po mo nga Facebook. Ngayon, ikit kay Sir Jason, nakapapin pala ako, banggit na anyang guest niya, na itang Sieta Palabras i-enter po kay Film Festival. Uning sabi ko, akalingon ko na nung kapilan niya ita, and doon, nakaisip ko mo ini kayang grupong UYAT artista. Pero ay tapin, sinabi niya yung good news, finalist niya po kani Sieta Palabras kay New York Film Festival. Makanyan man, direct bayo da kakutangan at isa lang o tati ka pa mong shout out, please go ahead, ala ka sana nga katuan. Shout out kay karang pamilya ko muna kay asawa ko, karang apat kong anak, ang po karang ganaganang estudyante ko, karang ganaganang artista, deng students darang on stage. Lumot taon nung shout out. Ako ang na-shout out, pero kaya kayo nga po. Yes. O yan po basta di kayo nga po, tandaan nyo, alaya nga kalinguan ni direct kaya kayo, basta ating obra, kaya kayo nga. Then kita po bayo tayo siguro pisabihan about kay UYAT artista na taga na naman pong sasahog ka rin kay nakantamong ating talento kay pamanagi and performing arts po. Buri kaya pang pisabihan tayo ni Sieta Palabras. Ini kapila niya po in-entry tamong ay ni kay IFFF. Anyang kasing gagawan mi, mag-rehearse kami. May pagstorya kami ting Kapitan Nick But abalo kitang 100 years pala yung tradition na yun And then, alam mado-document. Alang bala mo, every year gagawan for the century-old kay. So sabi ko, ala kay bang video or kaya? Sabi ko, atin ka rin rata mong cellphone, rata mong alitan kaya ako may. So yung gawa ko, sabi ko, gawan tayong documentary. But sakto, ating category kay kareng international film na pwede tayong i-entry para at least international makilala yung kay malating barangay hindi natin palang makanimit for almost 100 years din gagawan. So anyang Webby Santong Pomberan Santo, nag-set kaming camera, gawa itang retang makanano yung pulay in program. Siyempre, kasi nakasakit uning actual, ang pang kaya ka pwedeng take two. So, maka-set la rin camera, sampung makanano. Siyempre, yung position, uning nakasakit, siyempre, itang Christian, watang belas bas din, naman pwede kumayan. Wapig, correct. Kaya sabi ko, tatagalan niya yung makain, tatagalan niya. So, ito, hanggang after that, in-edit niya, may masanting naman, pedalami at fortunately, miyabe kaya
balo ko 7 la yata. Yes, so yun yun Reng- po. Reng Miyabe. Yes, correct. For sure, nakalareng making entries at Oo, kaya dakala. Kasi internationally eh. Yes. Pero, direct, pambilang beses yun pong, not only for documentation purposes, po, pambilang beses yun pong dinirect yung mismong Siete Palabras at tradisyon na po ng King Angeles City. Since 2011, Kayo na pong didirect mi na. tatala. Pero every year kasi babaywan mi eh. Tang di dyan mi ang alwang nanong, sabi ko pin before, nung nanay tang uso, nung nanong kay. Pero ngayon mo kasi medyo seryoso ya talagang kayo, yung pingatihan documentation. Ito since 2011, dati kasi Friday mo eh. Kaya ba't yan, palang din yan mi yung Yes. Last Supper. So daragdag yung every year. Kasi direct na ikayo po, saan niya kayo kay pamag-direct teatro, makanyan. Yung teatro, 2, 3 hours, 4 hours at most, ne? Pero ini po, this is a religious activity na makababantenda, na gana-gana, reng katoliko, ne? Reng turista, burideng akit. It's not a day o 2 days siya po ini, ne? Makanano ya po nga, pigsa dyan yan, makanano lang karakal, deng artistang ginamit yu, makanano lang rin kaya kayong props, na yun naman po pwedeng besiraya, katam, palitan, meron ang makanta. Oo. Nung artista, dakala kasi rin Roman soldiers alone, at yung laking, I think, malang 100 Roman soldiers alone. Pero pa rin cast talaga na. So, gana-gana, I think, at yung kami kayong 160 cast. Karakalda po na. Okay, but mag-workshop na rin. Deng Roman soldiers, alawang workshop da. Yes. Kasi atin lang marching, atin lang makanano lang tang character da. Wow. Ba't alwala pa rin nga apostles, alwala pa rin yung taong bayan, alwala pa rin yung leads, alwala pa yung Jesus. So, kaya ba't in milyari kasi, uning biglaan niya rin, kasi uning pandemic na itang medyo kay. Kaya may rehearsal pa is less than 2 months. Ba't mag-obrala pang pamag-aral din nga anak. So Saturday, Sunday mo, anyapin, na mo may kaya naman. May labas yan. Direct, di ba? Pag makayaret ang 160, siguro cast lareta, sabi mo, may Yes. mag-train niya. Pero retang crowd na, tsuka rin, mga direct data. Sa potang lumapit lang, mo naman nasa, alime document niya na mo, makanano. Iting metong challenge na anyapin manyad kaming sa kareng police, kareng kay. So, But it did make Yes. it more authentic. iting masanting nga kay kasi potang deng crowd kasi ating madadala kasi madadalang crowd natin ping metong matwa ka rin kamwak yan kaya tang metong juba basa niya naman. But it means na effective itang role na nitang maamalas ba. So itang makantang kay raw reaction iting masanting kaya santing na actually nitang nitang documentary. At saka bala mo ka rin, alya mo for entertainment kasi Passion of Christ, usual Palabras, na ano mo yung burita, ba't gagawan tayo? Bakit pag nakakaroon tao yung sacrifices ng Jesus Christ? Puta kahi ka, syempre, putang gaganakan mo ito, mas maging kang maya pa tao, kalupadaretang madadala. Ay, makanyang pala yung pegdala na, dapat pala, yaku, itang makanta, yaku, pakamalan ko ita ne. Anyang gagawa niya ini kaya nga ini Siete Palabras. Ini pong anyang gagawa niya ini in resources. Buri ko sabihan, mag-props kayo, mag-imalan kayo, makanano yero agawa for a small community. Nani pong barangay Lourdes Northwest. Lourdes Northwest na most of the cast, retang may makyabe, taga Karilla nurugo. Kapitan may mag-solicit la, may magkaila. Maragula gastos kasi costume salon. Yes. Kaya ba din chinelas daw. Naman pwedeng para-pares chinelas. Bulit kasi para-pares lang po ang costume. Ang po retang prosthetics, ating kasing devil, ating mga yan. So talagang makakaila. So, i-cap naman ang po, yako, retang alwa kong resources. Retang alwa kong ating kong alwang kainas. Peparam. So, ambagan-bagan niya, may buo naman. Yes. Pero to make it clear to our audience, Nedrek, ining pamakyabe tamo kay ning IFF ini inialata naman akong maragula pera. Ala. So, kaya mo talaga, nanuing peka, buriyo bakit inentry pa, ining kaya nga ini Siete Palabras. Puri tayo mong pabalo itang tradition at kultura na ning barangay. Kasi, aratang alwang entries kasi, then documentary is more on drugs, prostitution, aratang
at kaing dokumentary ne. So sabi ko, in kaya katamba lang kakaibaya, pwede tayong iabe. So lawan tayo mo nung may pasarya, kasi dakalara magpas eh. So ni-screen din, kabat ganigal do man pin, may padala kong email man ba. Kaya congratulations sana. Mi iabe tang karen kay. Ebat in-invite na kami pinkeng October 12 to 16 yata. Palabas dia ka rin. Yes. Palabas dia, retang 7 documentaries, palabas dala ka rin. Naman albelang ang dening. So, munta kayo ka rin eh. Pilang kayo po kanya ni munta ka rin? Bali kami mong ikap, apoy Miss Lay, kasi Miss Lay atin yung alawang entry naman. Tang ginawa yak sing original composition na for Bayan Pilipinas naman. So, kaya alwayang category, music video. So, finally siya rin. So, iabhaluta mo kanya nung may ngambuta mo kayong October 16 eh, siguro 16, kayong culminating activity niya po. Pero, is it the first time na pekyabe tayo nga Siete Palabras or atinta ng mini-skit or nano king... Before the pandemic, miglug ko rin it's a short film about tabletas or palaspas yung title niya. So it's about science or faith. Yeah, it's a short film. Ita din kinay kita gawaking, I think that's 2019. Ganyan po siyang silver. Yes. Balo mo, direct o looking forward kami kay Siete Palabras kasi iniiya mo simpleng kaya na play ne. Ini talaga, kaya talaga. This is part of our culture ne. Nano mo po nga sabi, dahil yung belita mo, karin kaya kayong artista na finalista mo. Ano ba the finalista mo po? No, kaswelo, especially Cap, na kasi nakiyaman talaga although mag-hope ka, siyempre, Yes. na miyabi ka. Anyang kaya actually, alam mo, bayo kaya pa sabi, uni nga sabi kaya karin kapag po kitang meto. Sabi na, bigla kayong Facebook, may magkailang ding artista, may mag-post lang finally, thank you. Siyempre, direct itang, anyang day ita, anyang gagawa niya ita. Very fulfilling kasi you are part of that activity niya. Pero, aliwa pa mo rin ang feeling na, itang may acknowledge, aliwa mo kitang community niya, na dakalmenal band, or pati retang bala mo, pati retang expert na mag-scrutinize, makanya, bala mo, I appreciate na itang kaya katamong obra. Pero, ini po, direct, we're hoping na kwa tayo itang goal. Pero, manikwa tama no, ali ining Siete Palabras ay niyapi sabi ng kap na taglus-taglus siya puri nga pa magkawa tama. Yung buri na papinkap, sana tuloy mo yung hanggang kay Easter Sunday. Ang balam continue siya kasi from Thursday, the Last Supper, hanggang Good Friday, kaya Black Saturday, kaya hanggang Recent Christ na sana. So sabi ko, panag-aralan tayo, makalan tayo, tuglong-tuglong. Para walang series siya talaga. At saka kasanting na nita direct na siguro itang akit tayo kareng bali rin ang movie apps rin ang mga takarin natin documentaries na itang milubya ka rin baka nita mas akit din mo naman din kaya katamo kami. O sige po, yan na. Dinenda na katamong tinunog na yun kaya katamong mami warning na kailangan tayo na mag-commercial break. Siguro po kaya katamong pa magbalik na bukod kayo ni Siete Palabras na ikita mo po I appreciate tamo at matula tamong finalist niya kay International Film Festival of Manhattan eh. Pisabihin tayo naman po, ining grupon talagang ginusal. Bakan ta pumika makaniti tampong aparala. Kaya nga, meto nga International Award Giving Body. Pisabihin tayo po, dikil po kayong UYAT Artista. Magbalik kami pong Direct Jason. Inyaya ko po mama ko, magbalik kaing. Nanu pata. Panga at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng